We back again with many stories muri the time is now yacu y'uyu munsi. Reka nanjye mwifuriza rero kugira ibihe byiza wakurikiye 21 CLA TV. Ini the time is now kiganiro kikugeza amakuru biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Iyi weekend turi gusoza yabayemo ibintu byinshi cyane yaba ku buzima bw'abaturage yaba muri entertainment mu bitaramo mu buzima bw'abahanzi n'ibyamamare ndetse n'ibindi byinshi cyane. Reka rero nanjye mwifuriza ikaze ubundi hano hantu hagiye gushya ikaze rero. Reka the time is now yacerero uyu munsi tuyihere muri entertainment. Itariki 9 Kanama mu mwaka wa 2025 ubwo ni kuwa gatandatu wo muri weekend turi gusoza. Muri Kigali University habaye urwibutso rw'akataraboneka mu birori bya Bwiza Gala Night, aho umuhanzikazi w'icyamamare Bwiza Emerance yizihije isabukuru y'imyaka 26 y'amavuko ndetse n'imyaka 4 amaze mu muziki. Iki gitaramo cyari cyuzuyemo ibintu twakwita ibyishimo, harimo impano ndetse n'ibyamamare bitandukanye byatambutse ku itapi itukura. Byerekanye ko rero uyu muhanzi Bwiza amaze kugera ku rwego rwo hejuru mu muziki nyarwanda. Abashyitsi bose bitabiriye ijoro ry'uburanga n'imyambaro y'indashyikirwa batangiye gutambuka ku itapi itukura yateguwe ku buryo bw'umwihariko imbere y'inyubako ya Kigali University. Itapi rero itukura yagaregeyeho ubukana, umucyo n'icyubahiro, ibintu byakunze gutuma abantu benshi batangira kuganira ku buryo iri joro riza kuba rikomeye. Muri abo bitabiriye rero byari bishimishije kubona abahanzi bazwi cyane mu njyana zitandukanye barimo nka Aline Sar, Niyo Bosco, Jules Sentore, umuyoboke nka manager Rusine Patrick n'umugore we Miki na EG promoter Maria Yohana, Benimana Ramadani uzwi nk'abamenya, producer Santa Sauce, Igoro Mabano, Prince Kizi, Adiel Ways, John Kizigenza, umunyamakuru Adeso Pirumaga, Ministiri Nduhungirehe, Tonze n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye bose baherekejwe n'urumuri rw'ibyishimo basuhuzanya n'abafana ndetse bakanatangaza ko bishimiye umusanzu wa Bwiza mu muziki nyarwanda. Nguko rero ibyabaye ku munsi wo kwa gatandatu kuri Bwiza Gala Night. Byari ibirori biryoheye ijisho, byari ibirori buri wese yatashye yishimye, dore ko byari n'ibirori kwinjiramo byasabaga kuba ufite invitation. Muri the times now yacu uyu munsi rero nitwareka kuvuga ku nkuru y'umunyarwandakazi uri mu bari guhatanira ikamba rya Miss New York USA. Wona undi rero ni Miss Mbela Uwase Melissa. Uyu nguyu Miss Uwase Melissa ni umukobwa uri mu bagize amahirwe yo kugera ku giciro cya nyuma, ategerejwe guhatanira rero ikamba rya Miss New York USA ku wa 15 Kanama 2025. Ubusanzwe irushanwa ritanga umukobwa uhagararira leta ya New York mu irushanwa rya gushaka nyampinga wa leta zunze ubumwe za Amerika. Umwaka ushize yarahagarariwe n'uwitwa Melissa Delgado. Melissa Delgado wari uhagarariye New York mu irushanwa rya Miss USA yagize amahirwe yo kuryegukana, gusa yabashije kwinjira muri 20 bitwaye neza. Aramutse yegukanye ikamba rya Miss New York, uyu Uwase Mbela yaba afite umukoro wo guhagarara neza iyi leta, akaba yakwegukana ikamba rya Miss USA iheruka kwegukanwa mu mwaka wa 1999 ubwo ryegukanaga na Kimberly Ann. Uyu nawe akaba yararyegukanye mu nyuma y'imyaka 20, dore ko byaherukaga cyangwa se iyi leta ya New York yerukaga kwegukana iri kamba mu 1979 ubwo ryegukanaga na Mary Therese cyangwa se Tiger. Nubwo abakobwa rero ngo baturuka muri New York batakundaga kwegukana iri kamba rya Miss USA, gusa bafite agahigo kuko umukobwa wa mbere waryegukanye ariho yaturukaga. Ubwo rero reka twifuriza amahirwe uyu nguyu Mbera Miss Elisa. Attention and represent with pride and build platforms that elevate others ultimately. And as someone who's lived across continents and navigated some pretty diverse spaces and some not so diverse spaces, I truly do believe that I can be a title holder that reflects the beauty of difference and the power of identity and hopefully the future of modern pageantry. Tugiri muri entertainment rero nitwareka kuvuga ku nkuru yo witwa
witwa Eric Semuhungu. Ubwo tariki 10 Kanama 2025 inkuru zagiye hanze zivuga ko yaba yatawe muri yombi, ariko nanone abantu bakaba baragiye bavuga ko impamvu yaba yaratowe muri yombi zigiye zitandukanye. Hari abagiye bavuga ko ngo yaba yarafashe abahungu ku ngufu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko amakuru dukesha umunyamakuru wa TV10 na Radio 10 Oswald Swakim uzwiho kumenya amakuru yizewe kandi yahawe n'abizewe yemeza ko Eric Semuhungu ari mu maboko ya polisi y'u Rwanda kuri ubu ngubu. Uyu munyamakuru yagize ati nibyo ko Eric Semuhungu ari mu maboko ataraye. Isoko yizewe yafatiwe Kimironko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru azira gutwara imodoka kandi yasomye kuri Kamanyenye. Uyu rero Eric Semuhungu agarutse mu Rwanda muri Gicurasi umwaka ushize, aho byavuga ko yayirukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo guhamwa ibyaha n'inkiko zo muri kiriya gihugu. Muri Nyakanga mu mwaka 2023 ikinyamakuru Review Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko uyu musore ukomoka mu Rwanda yari yakurikiranyweho icyaha cyo gusindisha no gufata ku ngufu uwo bivuga ko bahuje igitsina, icyaha gitumye uwagikoze yamburwa ubwene gihugu bw'iki gihugu no kukirukanwamo direct. Ngayo rero uwitwa Eric Semuhungu kuri ubu ngubu ufungiye muri sitasiyo ya polisi ya Kimironko azira gutwara imodoka yanyweye ibisindisha. Indi nkuru iri kugenda izenguruka ku ibitangazamakuru ndetse na social media kuri uyu munsi ni uwitwa RUGAJU. Mu minsi yashize ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda bwasohoye itangazo rivuga ko urwego rwa gisirikare rufunze abasirikare babiri b'abofisiye n'abasivile basaga 20 bakurikiranywe ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Rero hashize iminsi cyangwa se mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagarukaho ko haba harimo abanyamakuru batandukanye ba siporo batawe muri yombi kubera gukurikiranwaho ibi byaha. Muri abo banyamakuru rero harimo uwitwa RUGAJU. Gusa inkuru ihari iri kugenda izenguruka ibitangazamakuru ndetse na social media zigiye zitandukanye nuko uyu RUGAJU kuri ubu ngubu nyuma y'iminsi yaramaze afunzwe cyangwa se yaratawe muri yombi, kuri ubu ngubu yamaze kurekurwa. Ni inkuru nziza ku Banyarwanda, ni inkuru nziza ku bantu bakunda urubuga rw'imikino, ni inkuru nziza muri rusange. Andi makuru yagiye azenguruka imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye muri weekend turi gusoza n'umuhanzi w'icyamamare muri Afurika ndetse no ku isi hose, Adeleke uzwi cyane ku izina rya Davido. Uyu nguyu yongeye gutungura umugore we Chioma amuha isaha y'ikirango cya Richard Mille ifite agaciro ka saga miliyoni 300 asaga miliyoni 433 z'amanyarwanda mu birori by'akataraboneka byabereye i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa rero uyu no kumwambika impeta yatumye ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ni impeta uyu Davido yahaye Chioma ubwo bakoraga ubukwe ihagaze miliyari 1,300,000 ubishyize mu mafaranga y'u Rwanda. Muri ubu bukwe kandi ikindi bwabereye i Miami, akarusho kari gahari nuko ngo haparitse indege zisaga 23. naho urabyumva rero n'ubukwe bwari burimo abakire benshi cyane n'abagwizatunga. In the time is now, ikiganiro kikugeza amakuru biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media. Icyo usabwa rero no gukora subscribe ndetse na share kuri no video, ugakora subscribe kuri 21CR TV. The time is now, n'amakuru biri kugenda bizenguruka ku mihanda n'ahandi wayakorera sanga kandi amakuru yizewe. Ngiye mvuka kuri mikoro rero ni kimwe bisanzwe, amakuru yo nakagaruka.